Nongeye kugusuhuza ndetse no kuguha ikaze wowe udukurikiye kuri Getsman TV. Nongera kukwifuza kugira ibihe byiza. Nimba ubonye iki kiganiro ku mugoroba, mwifurije kugira ijoro ryiza, kandi nanone nimba ukibonye ku manywa, ndakwifuriza kugira umunsi mwiza. Ndakwibutsa kandi gukora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo tujye dukomeza twibanire mu biganiro Getsman TV igenda ikugezaho. Ndagira ngo rero nsuze wowe udukurikira uherereye mu ntara y'Amajyepfo, Amajyaruguru, Iburasirazuba ndetse n'Iburengerazuba, abadukurikiye bari Kampala muri Uganda, abadukurikiye bari i Bujumbura mu Burundi, n'abandi badukurikiye bari muri Tanzania, mwese ndagira ngo mbasuze. Nibagiye kandi namwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi hagiye hatandukanye i Burayi, nsuza cyane abantu bakoze subscribe. Namwe kandi mutarakora subscribe, mukore subscribe mukande no kukazogera kugira ngo uko tugiye twa uploading amakuru mashya namwe mujye mubasha kuyabona. Munyemerere rero muri aka kanya mbagezeho ingingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Misile nshya y'Uburusiya yaciye ibintu muri Ukraine ku munsi w'igihumbi 416 w'intambara ihuza hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Muri aya makuru turaza kubabwira ko kandi abicwa na malaria mu Rwanda bongeye kuzamuka mu mibare. Munyemerere rero turambure aya makuru. Misile nshya y'Uburusiya yaciye ibintu muri Ukraine. Intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Steve Witkoff n'umukwe wa Perezida Donald Trump bahuriye i Paris ku wa 7 Mutarama 2026 n'intumwa y'Uburusiya baganira ku mugambi wa Washington wo guhagarika intambara muri Ukraine. Iyo nama yakurikiye indi yiswe Creation of the Willing yabereye i Paris ku wa 6 Mutarama, yahuje abafatanyabikorwa ba Ukraine, aho bitabiriye ibiganiro byamaze iminsi ibiri byitabiriwe n'abayobozi bakuru ba Ukraine n'Uburayi barimo Perezida Vladimir Zelensky ndetse n'abayobozi b'Ubwongereza, Ubufaransa n'Ubudage. Hagati aho Zelensky arimo gushaka indi nama na Trump agamije kumusaba kumwizeza umutekano mu gihe amasezerano y'amahoro azaba agezweho no kumubwira ko akwiriye kotsa igitutu Putin kugira ngo ahagarike imirwano. Zelensky ashobora kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyumweru gitaha, cyangwa se akagerageza guhura na Trump mu nama y'ihuriro mpuzamahanga y'ubukungu World Economic Forum izabera i Davos. Uburusiya bwagabye igitero mu mujyi wa Lviv wo mu burengerazuba bwa Ukraine mu ijoro ryo kuwa 9 Mutarama 2026 bukoresheje misile nshya ya Oreshnik yo mu cyiciro cy'izihuta kurushijwe. Bwavuze ko izo misile zagabwe mu gusubiza ibitero bya Ukraine byifashishije drone byagabwe kuri rumwe mu ngo Perezida Vladimir Putin atuyemo. Ukraine yahakanye ibyo bitero ku rugo rwa Putin, ndetse Amerika ivuga ko ikeka ko ubutegetsi bwa Zelensky butakora ibyo bintu. Iyi misile y'Uburusiya ivugwa cyane nk'ifite ikoranabuhanga rishya bigoye kuba yaturikirizwa mu kirere. Ifite ubushobozi bwo kurasa n'ibisasu kirimbuzi, ariko misile yakoreshejwe mu kurasa Lviv ntiyari ifite umutwe w'igisasu kirimbuzi. Ingabo zirinda ikirere za Ukraine zavuze ko yarashwe ivuye mu kigo cya Kapustin Yar ikoreshwa mu igerageza rya misile mu gace ka Astrakhan mu Burusiya. Perezida Vladimir Zelensky aherutse gukora impinduka mu buyobozi bwa politiki n'inzego z'umutekano za Ukraine. Ni impinduka zigamije icyerekezo gishya mu miyoborere y'igihugu mu gihe intambara n'Uburusiya ikomeje kandi ibiganiro bya diplomasi bitangiye kugera kure. Izi mpinduka zigaragara cyane mu biganiro bishya by'amahoro, aho hagaragaye abayobozi batandukanye n'abari basanzwe bayobora. Ibi bikurikiye iyirukanwa rya Andriy Yermak wari ufite ububasha bukomeye cyane mu biro bya perezida. Andriy yari yaratumye ubutegetsi bwa Zelensky bucikamo ibice. Ni itsinda rishya rya hafi rya Zelensky harimo Kirill Budanov wahoze ayobora ubutasi bwa gisirikare, wagizwe umuyobozi w'ibiro bya perezida. Budanov azwiho gukundwa n'abaturage no kwizerwa n'abafatanyabikorwa b'Uburayi na Amerika. Abasesenguzi bavuga ko uyu mwanya ushobora no kuzamushyira mu mwanya wo kuzaba yasimbura Zelensky. Impinduka ntizagarikiye mu biro bya perezida gusa, ahubwo zanageze muri ministeri zikomeye. Mikhailo Fedorov, minisitiri w'ikoranabuhanga akaba minisitiri w'intebe wungirije, yagizwe minisitiri w'ingabo. Budanov yasimbuye ku mwanya w'ubuyobozi bw'ubutasi bwa gisirikare, hanakorwa impinduka mu rwego rw'abashinzwe umutekano ku mupaka, mu rwego rushinzwe umutekano SBU no mu zindi nzego zishinzwe iyubahirizwa ry'amategeko. Icyemezo cyo gukuraho umuyobozi wa SBU cyateje impaka zikomeye, aho mu basirikare n'abagize sosiyete sivile bagaragaje impungenge ko byaca intege abasirikare muri rusange. Zelensky we yavuze ko izi mpinduka ari igice cy'umugambi mugari wo kuvugurura inzego za leta mu gihe igihugu cyitegura intambara ishobora kuzafata igihe kirekire. Abayobozi ba Ukraine bavuze ko kongera kubaka igihugu no gutangiza iterambere rirambye bizasaba nibura miliyari 800 z'amadolari y'Amerika mu myaka 10. Ni amafaranga angana hafi inshuro enye n'umusaruro mbumbe w'igihugu GDP mbere y'intambara. Nubwo ibisobanuro birambuye kuri iyi nkuru bitaratangazwa, amagambo y'abayobozi agaragaza ko gahunda y'imyaka 10 izahuza Ukraine, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi European Union n'ibihugu bya G7 hagamijwe gukusanya ayo mafaranga
kuzamura binyuze mu ishoramari rya leta n'irya ba rwiyemezamirimo ku giti cyabo. Ibarura riheruka rigaragaza ko ibitero by'Uburusiya byangije ibintu bifite agaciro ka miliyari 176 z'amadolari y'Amerika. Inzego zagizweho ingaruka zikomeye n'intambara harimo urw'ingufu, ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro, inganda n'ubuhinzi. Ibitero bya Ukraine byateje ibura ry'amashanyarazi mu gace ka Belgorod mu burengerazuba bw'Uburusiya no mu nkengero zako. Umujyi wa Belgorod utuwe n'abantu bagera ku 330,000 umaze igihe ugabwaho ibitero bya drone kuva intambara yatangira mu 2022. Guverineri wa Belgorod yatangaje ko igitero cya misile cyagabwe mu ijoro cyangije bikomeye ibikorwa remezo bitatangajwe amazina. Yongeyeho ko nta muntu wagikomerekeyemo kandi ko abakora ubutabazi bahise bagera aho byabereye. Nyuma Gladkov yatangaje mu butumwa bw'amashusho yashyize ku muyoboro wa Telegram ko saa 12 za mu gitondo zaho abantu 556 bo mu duce dutandukanye bari babuze amashanyarazi. Yongeyeho ko inyubako z'amacumbi zigera kuri 200 zari zabuze ubushyuhe bwo gushyushya inzu, naho abantu hafi 200 bari badafite amazi mu ngo zabo. Naho mu yandi makuru, abicwa na malaria bongeye kwiyongera. Minisiteri y'Ubuzima Minisante irahamagarira Abanyarwanda kutirara ngo badohoke ku ngamba zitandukanye zo kwirinda malaria, kuko imibare igaragaza ko mu Rwanda barenga miliyoni barwaye malaria mu mwaka ushize wa 2025. Ni imibare y'ikubye inshuro zirenga 2 mu myaka 2 ishize, kuko Minisante igaragaza ko abari bayirwaye mu 2023 bari 550 gusa, nubwo imibare ya mbere yaho nabwo hari habaho igabanuka ringana na 90% mu gihe cy'imyaka 7, kubera ko abari bayirwaye mu 2016 barenga miliyoni 5. Icyo gihe buri wese yumvaga akanemera neza ko iyo ndwara ikunda kwibasira ikanahitana cyane abatuye mu gice cyo munsi y'ubutayu bwa Sahara ishobora kurandurwa burundu mu Rwanda ikaba amateka. Umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya malaria mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC, Dr. Aimable Mbituyumuremyi, avuga ko kugera mu 2017 umubare w'abarwaye malaria mu Rwanda watangiye kugenda ugabanyuka. Yagize ati mu 2017 twagize miliyoni 1 n'abantu 800 barwaye malaria mu gihugu hose, ariko mu 2023 twari twagize 550 bingana n'igabanuka rya 90%. Hanyuma mu 2024 tubona izamuka ryabayeho tugira abarwayi 800, byerekana ko twavuye ku 550 mu 2023 tugera ku 800. Nizamuka ubona ko ridasanzwe mu mwaka umwe. Umwaka ushize wa 2025 twagize abarwayi malaria bagera kuri miliyoni 1,200. Ni ikigaragaza ko abantu badakwiye kwirara ko malaria ihari ndetse irimo kwiyongera muri iyi minsi. Zimwe mu mpamvu zigaragazwa n'inzego z'ubuzima zatumye imibare y'abarwayi iyo ndwara ikomeza kwiyongera harimo guhindura imiterere kw'imibu ikwirakwiza malaria yarushijeho kugira ubudahangarwa bitewe no kumenyera imiti ivura malaria yari imaze igihe ikoreshwa. Si imiterere y'ubudahangarwa gusa, kuko imibu yahinduye n'uburyo bwo kuryana, aho kugira ngo iryanirane mu nzu itangira kubikorera hanze, aho ingamba z'ubwirinzi bwayo zirimo inzitiramibu no gutera imiti mu nzu zidashobora kugezwa. Ikindi ni umuti wari umaze igihe ukoreshwa mu kuvura abarwayi ba malaria witwa Coartem. Byagaragaye ko imibu itera malaria yamaze kugira ubudahangarwa kuri uwo muti, bikaba bituma abawufata batagikira neza. Ibi byiyongeraho imihindagurikire y'ikirere ituma ubushyuhe cyangwa ubukonje bwiyongera, bigatuma imibu ikwirakwiza malaria ibona aho yororokera, bikaba byakongera umubare w'abayirwara mu bice bitandukanye by'igihugu. Biba byumvikana neza ko kwiyongera kw'abarwayi byongera cyane ibyago byo kuba hari benshi bashobora guhitanwa n'indwara ya malaria, nubwo akenshi bishobora kuba yavurwa igakira. Mbituyimana agira ati mu 2026 twapfushije abagera kuri 660 mu mwaka wose, ariko ingamba zari zashyizweho zo kuvurira abaturage barwaye malaria mu mudugudu bavuwe n'abajyanama b'ubuzima kandi bakavurwa ku buntu byagabanyije impfu za malaria, ku buryo mu 2023 twapfushije abantu 51 tuvuye kuri 660 bari bahitanywe na malaria mu 2016. Iryo ryari igabanuka riri hejuru cyane. Yungamo ati ariko mu 2024 twabonye imibare yiyongera tugera ku bantu 67 tuvuye kuri 51. Hanyuma umwaka ushize w'ingengo y'imari 2024-2025 twapfushije abarwayi 87 bahitanywe na malaria mu gihugu. Byerekana ko imibare yiyongereye nubwo atari cyane nk'abarwayi malaria, ariko n'abahitanwa nayo bariyongereye ugereranije 2023 na 2025. Zimwe mu ngamba Minisante yashyizeho zo guhangana n'iyo ndwara zirimo gukangurira abantu kuryama mu nzitiramibu iteye umuti. Hanahinduwe umuti wari usanzwe utangwa ku barwayi ba malaria
hakaba harazanywe ubundi bwoko bubiri butari bwari busanzwe bukoreshwa mu gihugu, burimo guhabwa abayigaragayeho cyane cyane mu bice byibasiwe cyane kurusha ibindi. Igereranya ryakozwe kuva muri Mutarama kugera mu Ukuboza 2025 ryagaragaje ko akarere ka Gisagara ariko gafite abarwayi benshi ba malariya kuko bagize abarenga 300,000 mu gihe cy'umwaka umwe. Gasabo ho bagize abarwayi barenga 200,000, naho Kicukiro barwaje malariya abarenga 120,000 mu mwaka ushize. Hakurikiyeho akarere ka Bugesera, Nyagatare, Nyarugenge, ariko mu turere two mu mujyi wa Kigali twose twagaragayemo malariya nyinshi muri rusange. Minisante ivuga ko abagera kuri 50% by'abarwayi malariya bavurwa n'abajyanama b'ubuzima kandi bakavurwa nta kiguzi batanze. Ndagushimiye rero twabanye muri aya makuru, nkurarikira gukomeza gukora subscribe, share ndetse na comment. Naho ngewe twongere guhura mu makuru akurikira. Iyi ni Getsimani TV, murakoze.